Chibaile tunruma hian DC universe lo pian suadan ila hriat ngai mi lo le tu manana hril ngai mi lo che engkim bolin tana chu ron hril don che ni ngun takini phone screen a thil lo lang tur kha loin charla ngil takhan lo thula local san mi su o sikhen khatlek poi hoisan chuan thil poi turulu tuki chan don nia atira the presence the voice the handle the source te anoma engkim mai chu aruak veka thil siam dang reng an lo om lova heng ho pali hi pum khatan nia engkim bulin channa time kanti hun polo om main an lo om dei to ni the presence hi pathian ania the voice the handle and the source te hi ati sa te anni kini christian te ya pale fa pale tharau thiang lim chu pum khatan yang deu khanin an vai hin pum khatan ni ve ti na ni chu ti chuanin the endless te anon om chana anni ho hi tu ma siam lovin anon om ve to pani tin the presence chuan heaven van rama siama chuta chuan vantir kote archangels le angels te chu asiam lia chuta zinga ro pui ber chu lucifer morning star ani ma se siam tu laka hilawang chuan awan rama tang chuan paithla kania ti chuan le hun local zela anuwa the presence le source chuan engma lo tang chuan until ti theina ro pui tak mang chuan universe pakhat mai po ani lo universe somnga pali lai an siama chung universe somnga pali lai te chu multiverse antini he universe tharlo piang hi DC universe kan ti chu alo ni ta ni chu DC universe lai tak mai a chuan thil siam masaber te che na turin planet pakhat ro pui tak god world planet chu siamania pathian te khovel ti nani he god world planet hian mingdang te po nei vein asgard te pontia urgrun te ponti bokani tin heti hun lai hi first world khovel masaber hun lai ti avu ani tin DC multiverse pum pui chu wal chuak vectorin source atang chuan source wal chu siamani bokani he source wal phenom hi shiat phalani lova kaltang phalani bok heklova a phenom hi tu ma shiat velo tura thup chatuan tura siamani anu kum billion thumlai liam nuwa chuan first wall khovel masaberan ti chu zoi muangin second world khovel masaber do tuwa chuanin ain her danglam tiel tiela heng god world planet ro pui tak chunga cheng ho te hi nunna nei siam masak berte ania gods pathian ti tho mingvu an ni bokani heng gods ho te hi nichina kan soitak source wall nai taka anoma wang khan anma ni chu aro pui zongin anon thang chho zela pathian thi sen rong kai thei thuwa khopin anma ni chu anron in evolve thil ti theina aro pui tak tak teron nei chhoin science thiamna lama po avor to pan thleng hialani tin he gods wala gods ho te hi Norse mythology ya Asgardian ho storyline claim te le Greek gods atangin anlak ve tangan siamania chuwang chuanin Asgardian ti poran out honi chu gods world ro pui taka chuan gods ho te chu kum billion som zeran nuwa chuan vandoi thak tak mai in gods ho te in kara chuan in dona a ma reng an la to ngai lo chu an tok ve chho tan don ta ni he god world an pathian ro pui ber watona fa pason pakhat Loki god of mischief bung tu pathian an ti chuan a gods pui te ho tam tak chu an lalpa do tur chuan alo fui porna samaya gods dang te ho ril ruwa chuanin huat na le khak na avatu sak chawani heta tang hian ni DC universe a chuan sual na ma saber chu aron piang tak ni Loki suan mi sual pol tam taka siam nuwa chuan god world a chuan mi fel pol le mi sual pol an lowin ompol tan nuka fel na le sual na te ho chu anom khom lei thei to lovani ti chuan le god world a chuan fel na le sual na chu anin do ta vakani
hei hi indaw na masaberani. Chuti an indaw lai tak chuanin God War la chuan Ragnarok anti khovel top hun tur felna le suan na indaw atanga pathian te thi hun tur shrilok na chu aron thleng ta pathian te chen na khovel chu thok le khata apuak cheta veka le Ragnarok chu alo thleng ta ni God so te chu an thimang ta veka tlem te chuan dam chuaka ala dam chuak tlem te chu galaxy mun sang sangan kaldharani chu God War puak na salutuk chuan cosmic wave lian turulu tuk tak mai siama chu wave chu alen ema wangin God wave tia mingvo ani ta hialani chu God wave chuan DC multiverse pumpui chu awa ngor thlengale akalna lama pianga athil si ka piang planet a chuan ro puina le thil ti theina chi awa tu ta zelani heti hun lai hi kumbilian somaliam nuni kan ti to kha solar system te polo omvek towa khovel te polo omvek towa krypton planet te tamaran planet te zarnia te mars te po omvek to ni chu god wave in over to na planet zela chuan thil siam nun na nei te thil ti thena ro pui tak tak nei god thita te ho tluk puyang kha adang siam tharan lo ni le ta ni chung ho chu demigods antini chu god wave chule avakal zela multiverse top ler va thlen chuan alo kir leya ale le lama chuan a planet sik zong zong a te chuan thil ti theina alien le mishing te a chuan avatua speed force te quantum field te emotional spectrum te le phantom zone te anran chuak ta ni kumtam tak nuwa hemi second wave awang hian voinia superheroes le supervillains kan ti te ho hian power anlo nei thei phana chu alo ni ta ni ichuan le chu god world planet puak cheta vek chu zoi muangin munhia aronin thena planet pakhat kha planet pahnia aron chuak ta ni planet pakhat zok chu Apokolips planet ania pakhat zok chu New Genesis ani New Genesis planet chuan vanrama entira mun nuam le ral mong tak phul le nim hring moi taka khat mun zalen le indawna reng reng omngai lo na ania Apokolips thungero chu shemhmun entirna ni thunga suelna indawna saltana le in obe na culture khat ani thungani heng Apokolips le New Genesis a cheng te ho hi new gods tia ko anlo ni ta ni tin gods ma sa ti ho kha old gods ti in anlo vo ta bokani old gods le new gods anom tinani chu heng Apokolips le New Genesis planet a veve te hi new gods veve ani o tuna he planet paniron piang thar New Genesis le Apokolips te hi achanchin kalong soyang Apokolips planet hi soitong khan a planet pumpui hi munshi tak le munchi bayom tak meile ka ta khatania sualna indona le in obena munania Apokolips planeta an pathian chu yoga khan ani yoga khan hian nupui hegra anei bokani tin Apokolips planet hi DC universe empire nei chakber ani bokani lord yoga khan le anupui queen hegran te hian fapa pani Drex le Yugza sanneya tin Apokolips planeta hian nam le species kan ting chi hi sililayan oma pakhatna chu lolis nam ho huin nia heng lolis nam ho hi Apokolips nam zinga nam noi nung berania anmani zong zong hi retheina namen lovar rethein hludna le thatna reng reng nei velo anni anmani hi ran noi ememani ti an pom topa an doi zeb emem boka rim taka andam khosu anana nan thonga ya sal ang deuh vek an nian mani zong zong hi Apokolips planeta hian heng loli so hi an population atam ber thungani adole chuan parademons so hi lolis te ho aya species sungnung fen nia an mani thungero hi chumak tak main mishing pian zia le ran nung pian zia nei kop ran nung thanga thanei in cho polang deuh hin nia an mani ho poi an tam em maya an mani hi an tangkai em awangin in dawn le ram lak na veratan sipaya tan man thin beran nia suwang chuanin tam tak hi Apokolips scientists hoin experimentan an siam thale zola robot ang de urawin anon siam chuak bel chu bokani adolia furies
Furious ho hi nam chi khatan nia heng Furious nam ho hi in sol thiam mai le chak tak mai super warrior turanga piang kan ting chi kha a me pa hian an ni vekani tuna nam chung nung ber new gods heng yoga khante anupui hegrate au nau pa Stefan Ruth te le disara te ho hi new gods te chu anni tuna le apocalypse run tu apocalypse pathian yoga khana chansin kan soyang yoga khan hi new gods te zonga a powerful bera ama hi pa thak tak mai le hoi tak mai ania lal shot tak mai kan tiang chi a hnuayo omte tu po adu lo danan om chonin that pop du chi mi nia tin yoga khana lal dan hi apocalypse pumpuya hianin oppressive culture kan ti in o be na dan ang hi rova le rap thak takina kalpuya nichina kan soitak apocalypse nam hawa nam hnuai nungber lowlis ti hokha tam tak salaman trewa a empire ti ro puile zonan na tho tir vak zelani heti hun lai vel hian yoga khan aya powerful an om ngai lova DC universe pumpuya po mi zongzon lo ronani mase yoga khan chuan ala du tok mai lova finna le thil ti theina found kim adu tatlata video ma salama kan soi source wall DC multiverse pumpui hual chuak vek tu chu cosmic banglian le powerful tak tu ma kaltlang thailo na pia chuan enge omle ti asachak thinani planet pakhat jok New Genesis analpa anakina ming chu ka soinga chu chuan ahlo omjia silfe in kallo tu na tina sa thai maya asan chu Promethean giants ho po katlang ano tum photo mase antan chatuan pha thute asila mairo chu asia chak wang chuan avakal luitlata arin phak bakin chu source wall chu alo powerful sia akal tlang thei talova apo zong pona ti che thailo ni chu source wall chu atopa chuan Promethean giants te hawang bok chuan source wall a chuan avatang veta ni ma sanga tang to han cosmic being sang hoin he source wall pia hianin enge tunge eng khovel dange ti hi an sachak thina kaltlang an tumluina lama an tang thina an tan dan la hi an ma ni kha source wall hian bet topa source wall an chang ve ngal thina ni then kha chuan ni china kan soitak source kha oman ti thina thenero chuan Marvel universe oman ti thungani masai chu sapho YouTube channel sang ale Google velan rin dan mai nia adik thei tho boka diklo thei tho boka ke chung ka shve ho lo comic pakhata DC le Marvel Justice League le Avengers crossover chumin Doctor Doom Marvel hi Marvel universe changkhan tuna DC universe source wall hi ron kaltlanga tuma a thei bik lova DC characters te ho kianga khan source wall hani Marvel characters ka ron tang ve ki oni amak du te mai ne ni chonle apocalypse le yoga khana le liang yoga khan chu source wall a chon kum sang khat chhunga tan nuwa a chuak ve thei ta shrama Supergirl ka Phantom Zone kum song thuma tanga yoga khan chu source wall a kum sang khat chhunga tang ni chu an watang rei du ne chuti kum sang khat chhunga ta nuwa chonin engtin te ni moni van nei wang ani eng chu a chuak thei ta shrama source wall a tang chuan atan na bula planet nai tak pakhat Velos planet Velocians ho omna planet chu avaruna mase Velocians ho chuan force field an lo manga maira chu yoga khan chu powerful wangin chu force field chu ati chia sak veka Velos planeta energy zong chu yoga khan hin absorb veka a heap veka ni a heap zo sak vek nu chuan Velos planet pumpui chu ati cheveka heti absorb zo sak vek nu hianin yoga khan chu ama zong ain auron powerful le zualani chutinga ti zo chuan apocalypse kirlia afapa te drex le yugzas te kha anolin to mai poni lovin chu kumsang khat chung te meu ama hi bo kha afapa pani te chu kumsang khat chung ve anlo ni der to don tina ni chu drex te yugzas te hi gods powerful tak ve an ni ve thawa tu ma hlawan nei lova an pa ang thawin pa thak tak mai violent nature ne ve ni bokani yugzas a hi chu a ro vai na swale mema apa chhun bi ka tu ma DC universe hian han hlo hi anei lowa a hlo om chun chu apa yoga khan chau hi a hlo mani ti khan yoga khan chu apocalypse ruler roni thaleya ama aina sualin a torhlel omle zualani shortcutila anu fe hun tam takakal nuwa Velos planet pumpui ho energy zong alo hi pa alo che khor sa chu mangin ama pumpui chu energy hlanga ain ti changa ama aya konfi le zualin source wall phena
thil om vasia tum chuanin vakal tlang chu avatum le ni ma se watang le ta thawa heta hen atang hlen ta ni ama top chu source wala achang ve ni chu ti hianin an lalpa ber yoga khan om tak silowa chuan afa pa upazok drex hi apocalypse lal thuthleng lo tu tur about right ania tin cosmic energy chaktak mai pakhat the omega effect anti chu drex a chanpol a destiny ani bokani anawzok yugza suan chu tianga a u direction van nei na lemal som na zong a changbik chu a thik e mema ti chuan yugza suan drex chu a that taringot mai ni tin a u drex a chanpol tur omega effect chu awa absorb pa ti chuan le yugzas khan chu a mel pa ngai ang ringot pu tolovin mel concrete cement rong ang tak mai le mel tri biom tak ron nei tharin yugzas khan chu dark side DC universe supervillain powerful berte zingami aron ni tani